Boleh menganjumpa dengan baju telung pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya. Bukanlah bulan melele penggat makanan. Melele macam hidangan wateta buka. Sumpun urapah limang lalai pebulit. Tepung pegan kuih bah. Rorom teman buka puasa. Sumpun urapah limang lalai takrut bah. Timan temayang hansep teman uku degu jamita. Kanggu blabah jo. Si tumpu ada ngan timpan. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kue mutempo punah ploka punah cawan. Lengkap makanan gehidang di atas meja. Di musuh tambo kata tu buka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu temiraba. Letak gu bajong kue prun pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Letak gu bajong kue prun pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Akagu pak bau gelengku batuk menjanjan. Geramah santan mi sigam sibo lagona. Bagu du budong kata orang tu pelah pinggang. Kaang bengkang sebab orang puja lagona. Hetan bapa gan kue bapa teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Hetan bapa gan kue bapa teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Munyo lagenyan puasa tanyo hairakan. Kanlay ke Tuhan tetapi pun turut hawa. Kanlay ke Tuhan tetapi pun turut hawa.